Senina rasturang Maria ukurta bancika kita jumpa ibas acara pepalem pusuh ibas kanal YouTube Bahasa Karo sope si begikan kata Tuhan ras kita artoto. Tuhan Bapa kami siringan ibas surga, kami ngatakan bujur man bandu sebab bancika kami iperjumpakan kamu ibas kanal YouTube Bahasa Karo. Ibas ati kami megikan katandu, kam dage ngerana man kami, segala iyang ka ierti kami, kai surasurandu, siatindu ilakukan kami bas geluh kami. Mari Tuhan kami gosikap megikan ca ngerana kam, canah reh kami mindo penampat, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Senina rasturang kata dibata siseh man banta erpalaskan sadatema ajar-ajar ibuat ibas perbanan rasul bindu 14 menaken ayat 10 siwah se 20 lalu. Si menjadi palas perenungan emekap perbanan rasul 14 ayat 20 nina baginda kata Tuhan. Tapi asung kala singgo te tedis engkleweti iya keki iya. Cenari mulihkan ia kubas kuta, pepagina lawas ia ras Barnabas. Senina rasturang kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata siseh man banta wari enda, sikin ibuat ibas surat wasiat, arah perbanan rasul bindu 14 endandai, nurikan maka kejadian si terjadi ibas kesaksin enda tuhu mengerikan. Ija Rasul Paulus pak sana ngelayani Ilistra jana rempet reh kalak Yahudi sikin la rengena ate man Rasul Paulus ibas ia pembarakan berita si Maria jana ia jukna kalak sinterem guna benterisa alubatu. Jana ikira kala enda, maka ia go mati. Senina rasturang, tapi kinatana Paulus lenga mati. Ikatakan, tapi asum kala singgo te disengkleweti ia, keke ia. Sinari mulihkan ia kubas kuta. Pepagina lawas ia ras Barnabas. Kuderbe. La ia saja keke mulihi, tapi siti pela ia menyerah. Ibas peristiwa si tuhu mengerikan si ia lamina. Kugah maka banci bagi. Kaisir bahkan Rasul Paulus banci tangguh. Tuhu payo, ia dem ibas kini teken. Ras komitmen sin teguh man Yesus Kristus. Anem bagi gia sila banci silupakan emo fakta. Maka ku japa pe Paulus ngelai. Janakai pe siman alan kena. Rasul Paulus la pernah sisana. Tetap lid ajar-ajar si deban si natang iya. Perpulungan Tuhan Yesus. Ibas ayat berikutnya ikatakan. Ibas tetap kuta ipegegegina ukur ajar-ajar. Jana iajarina. Gelah tetap ia te mandi bata. Eda banci siogi ibas ayat 22. Ibas tetap perpulungan. Tentukan rasul-rasul pertua-pertuana. Eda pe banci siogi ibas ayat 23. Kenca sei Antioquia. Ipepulungna kalak singgotek man Yesus. Iturikan naman perpulungan kai singgo ibahan di bata arah iya. Eda banci siogi ibas ayat 27. Ije dekaringan kala enda ras perpulungan. Endam sini turikan ayat 20 lalu. Jadi sini naras turang Rasul Paulus. Tuhu dem ibas kini teken. Ras komitmen sin teguh. Perbahan ia tetap itatang-tatang ajar-ajar
sideban. Bagenda me kata di bata siseh man bata, mari raduras kitar toto. Bujur Bapa, kamgo ngerana karena kesaksin Paulus. Kuga berak na tantangan, peniksaan sialah kena. Cana ibenteri ia selalu batu, ia kap kala ia ngomati. Tapi lang, cana tetap lid teman-teman na ajar-ajar, sinatang-natang iya. Cana keke iya, cana pepagina berkat kaya pembarkan berita si meriah. Ajar-ajar natang-natang Paulus, ibas pembarkan kata. Mari Tuhan pengasuh kami, bila kami tetap natang-natang, serayan Tuhan, ibas pembarkan berita si meriah. Gelah kata du ena reh barna kublang-belang dunia enda. Ibas gelar Yesus Tuhan, reh kami erpengendes badu. Amin. Senina rasturang bagenda mengkata di batas siseh man banta ibas warinda. Jumpakah kita ibas episode berikutnya? Cenah mindo kami, ulah kita lupa guna nge-like, subscribe. Rasi bagikan man-teman tasideban. Alu bagi kita nggo ikut pembarkan berita semeriah. Ibas bahasa karo. Di bata masuk-masuk kita. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.